Ukit Kupar nong siet arpulai senam kerta nak senong kenshi haga district Eastern West Khasi Hills. Ulang usamla ubada nekasap benruai berukun ubarang ba nakisawut kishpara. Ulas sedang meruai naduk udang dan hendru senam kerta hajing mania bat ukupa jugu uba ai bari kupar simle. Bakila yui kan nekasap bat penslur yu bandan bentah kejingakop naduk udang dan kendai senam kerta. Onda uladap katwe senam kerta ulayo akanam first runner up kejingakop ruai haga district keba penslur yu bandang beteng menishim bentah kidan saneko. Ulayo shibun kejingjob kentup ke Cherry Blossom Festival berulong ru unong job ya ke sur kenut ke season 3. Menta ukit kupar udan bat ke Shillong Chamber Choir la sau benai. Bulayo ekalat ke bakrau ban mi kemat marwai gari India bagi Jela Meghalaya haga jengkop ruai ke bahe ke pertai ke taku World Championship of Performing Arts Arajar Arpunrio Las Vegas USA. Ini ke jengkop kan long nadok ke katlai terik adok arpui terik menaitung Arajar Arpunrio haga bagi nong ruai nek hindru pau teli giri kinwan banekun. Ukit kupar ulepen kre ban ruai haki sau teli kijatsur ki bagentup ke rock, jazz, pop, bat gospel. Bat udan ke jingkermen ban wanra ya ke jingjob. Shuaban mi na Shillong hakashpo terik menaitung rengkat ukupa jung ka Don Bosco Youth Center la imkra rengkat ke Don Bosco Media Network and TV kila penlong ya ke jingelang kitbok bat duai na kebenta jung haka pratarik unaitung. Ya kini ke jingelang lapenya the director ke Don Bosco Youth Center Father Michael Makri rengkat ru bat Father John Zoziama kumukongsan. Haka bagi kimi kikpa kiparlok kilawan man aimen siem. Ukit kupar ulapan pau kejing songo ke sorkar jela bat menteri rangba ke jing yarap punyo ile isim benta kene kejing ko ruai bat udan kejing temu balada ujob. Ukwa ban yarap iki baduna dekot med ka bauda angnut nado menba udang red karta. Ada pihak bachelors na nila sin Athens College. Di menta pada ngatri bat ka Shillong Chamber Choir. Pila man ya tu kniat ya ka Johnny Jimpi le se kat no snem kelas dang man ruai ke ika bau pelong ni pi le se bau pin ban yesim bentah ha ka suit te ngala sedang ban ruai na do kapor bangadang dam rius nam kajing sedang jong ate ke dini yimani te nanto pada ipa yang apa ngadan shisha kata kasab te iko akanya ngabangan persyang saya ki competition te ngasdang ban le ki competition kadai hagapor bangadang dam real or condensed ki competition ki ba khamret ni ye ka competition ka ba he te nga kharwis nam ka to ka por nga roi tangi jing roi khasi te na ka to competition ha ka final ngarwai ken ka jing roi phareng tingi yo first runner up ka to te nang to na ka to ka competition ka bangal ka ba dei ka jong ka west ba ka south west ka kateng jong ka dei ka voice han de lingba jong ka to ka competition ka mod kapan slot kanya ngahado menta pangan ya bitengi ki competition de ngala job ru shipun ki competition haka singing competition balapan ya dak Cherry Blossom ru ngala job de kani kasur kan ud niam kasur kan ud kani ka bangai oleh menta shatisha world championship ru po USA ka de lingba jong kani kasur kan ud kan kisah jet na kami kasut. Ha. Tipla punya tu kadai custom nak motorik kadai motorik kat notli ki VP agentik nak motorik partnership maka. Te kani ka competition ka bangan select kadi ka World Championship of Performing Arts kawan salong Las Vegas, United States of America. So ka competition kan sedang nado khalai tarik hado arpoi tarik ke grand finale kan dia arpau tarik kan dia larang ajak kumut arpau tarik pila ya tapi kerisam pihak sikit bisa tak nak teli kiri kan perform kiri te kumbahan repu teli kiri kin mana compete kan dia ke competition ro kam day show ka basuk nama kala di international level te kamu dengan hamban ya konting ya kan jadi lah pilih perform siapa ini nama kala deka event ke bahaya teknologi lese kejeng pengkreat jumpi episode no ha te kejeng pengkreat jonga te ngala pengkreat bhai te kan ke competition ru kam deju ke basu jeng roi ni hap roi tang 10 minit ha kit ngap tang itu ki no roi ke babet kan ki bab ai ka ba best kamu kita kan kila de ki no jok kijin wai kiba kuno le se kila ban wai pe ini kidan lag kijang ki kategori
Tenga ngajit Southly kategori kawe ngale ka rock, kawe pop, kawe ka jazz, but kawe ka gospel. Te ladang ngajak paro Southly de kaman. Kalalong kajik kaman. Hanga te ngadan hi ka jings irma namar ba kadhadu ka international level te wat tang hapo ka state ulang ngidang ting ngidang sir te ban yang stage teng teng ma namar ba banyak kun te ma te kadhadu ka international level te kadan bet ki jings ir tang ba ngan persang ban ai ka pabhana ka pabhatam ke